nkeji kugira ngo omanye bikumukwataho ninga shajere byagambiri wo muhagizi weye niwo murebi witu Ankole Media turiya murembo rwambara nimwe tukuba ntukuhereza tukuruga kandi omwe bazonkogu ntuba twafuna cerebu tusharamo tumukuretere oije oganire nawe ore ohurire byakwenda kugambira urebe na akwinire plan ki mwe nebindi nkebyo nebikuciraho nimba nyene Asuma ninga of Savage wakubadye nyuma ya kamera ninga shino producer na nakora na DM Swaga on production kandi eshahid tingwenda mbashishira ubwire nabaretera star hitmaker twinetesho ngoro tisya chamane ngo Otandeka filmu yakatandika nebindi nkebyo twakwakira one brad ogundo murundari NKORE Media nashimira mnonga NKORE Media okunyakira n'abafanzi banje bantumwe bitu mwasiba mta amazina ninye One Blood stage name One Blood then amazina genyini banyeta Asiati Gamba we bare kunyera Asiati mwe bare kaburirahi ndimo murimba ro mundu mpora ni bandi mbarand Kampala mpora ntyo. I know we last hosted you last year so nibwe tukweruka hari NKORE Media konka utwireyo so ntwendo turabire briefly ombwire buce mnonga utwiro no planning acho twire no koraki nyobire bwanje obwingi turanimba marand caring abana numucumanya ni caring abana mukamwa hostingireho mbere ndio let me call it like an orphanage niyo nindebera abana banje kandi ndiyo nikora music cyo kurandesera Kasia takayonjere ntono banzo tutere mwakapera tubone gambana n'abahagizi Otandeka rukundo jini wotandiza filmu yatandika Jozenze nawe tuli babiri awe mporogomane yingiraho we wow oguni bamweta Beyazine ze DJ Cerebu ambara kanyine One Blood echesho ngoro sikuzaganiraho mnonga baceta Otandeka kurgo wa One Blood featuring legendary mporogoma Jose Chameleon straight out kurgo murembo rukuru rwa Kampala kandi kunu ya no murembo rwambara so it is mbara Kampala connect we wow One Blood no yohuruta bitu amazimani bra inshemeri I feel like I'm so happy konka gabe gatar man ganje gabe garia aman garhanga badde katonda for sure okutuka ku kino ate gabadde man gabire garia man ganyu abeshongozi ba Western mwena kumwa kwe mutaregisire nanye tinkwikira hahende mazima so One Blood ntonda tugaruke ukacenyuma oyujusiye mabahaduzi echeshongoro chamate amata echeshongora ko haniho it was a breakthrough almost. It was like a breakthrough for you. So ntondo otujuse mecheshongoro chakuba ntwatu n'abahagiza yes echeshongoro cyandese abintu numanyaka second wife wa Sebabi nkeshonga kora collab na Sebabi echeshongo nkigira mbu namate wena namate ninye burungi bwankore nyino bwoti namate kutwaro wito Ankole hazo ijonya jure abana nenda kuhe turi abatunji ento shashure kuno eshongora ravuyonga of course nyine ravu na wanu ndeba nyine rukundo I see it One Blood abwente no shara mukora collaboration n'aba Kampala kuno tari yabanda beshongozi amazima kabanza kuraho na Megaton kigira gomeza munabo kuna heze kore agumiza mnabo nikakoraho nyuma ho ngakora na Rage akalango ka TV West na corona Baby Star so Western bile nkozire ko kanagira deka nanye tambure honye yongereho zo misho na batwareba korabo ya Sebabi na korabo for Jose Chameleon tukuzaganiraho so noreba ngu noza kuriya oyayo abamani niza kuriya na nyembanyura mbareto mu Western twende chamani nitwende twegite by the way twakora ubuntu bumwe mbagira agegisire nugo gahendi gufa so twegita nabari yabashisha kwamba amazima gakemba tiza music mbatikiza buri kimwe cyone so twabanyura kuri twabareta aha Western tuzakuba turahare we wow tukine One Blood kanyo wene banyeta Beyazine ze DJ ori ari NKORE Media just do a subscription give us a subscription ahando ohunami nyine asirike
ya chine shonge ndijo ahabwe nkinindwana ndeta abantu ba Kampala bana mwentura aba Spice Diana variant bariyo mbatemba mbaze bariyente beno baza heru bashiba bo habona nibatera bagarukanka hi bakuza heru ko katinkale bahogaho mweshongozi obo bariyo mba hosting alinkanka Entebbe airport naza kukitera nkahi aheru hati ni 2020 tubarete tukore quality nitwe nanyenyenda one blood mundebeho ndi Entebbe amazima bakikiriye Western region turebe one blood flying to Dubai yeah nanye mundebe ndi Dubai ni performing mulebe Rage na ni mwabandi ba Megaton fena tuyino kugenda tulumbe yeah wewe baro mutima murundi kwegamba oyagariza Western music so Western music no gendeza kana noza kujishachera ubwo ni one blood kan wetu ina cheshongoro cyo tukwendaganiraho ninzaguma nintibizu cyane baceto Otandeka Jose Chameleon one blood tugaruka nshonge mpango tuzacheshongoro cha Otandeka cheshongoro Otandeka kija chita cheshongoro Otandeka by the way ni destiny yanje nyo kuruga kare nkiriyo mwana ombeshongoza binabirenge gomba Chameleon kandi kakiriye kiroto cyanje kusese yokangaruke kacenyuma izorome kandi yamba guta street ishitami aduka yanje Chameleon yarabaho ndeba abantu Chameleon kuyimutiza tomutwe na Chameleon yagira ati esiyona yanda Chameleon I felt like naba mukiye naje I wish one day I could meet Chameleon Arista say hi to him bana makuna shabeje sharanga Kampala. It was one day Jemba no manya mtabani wacu wewa agumana ndeba mukunyi hope story ndukurebera abana ndukora ki hati Jemba yaba touched so Jemba kuyarijira agenda yagambira Chameleon na team yena ba wizo na aba Abdumlas bayegita budget kwanka twine tuwanka hi omu Western region no chijuka around independence yes tunetuwa so ntona kuza ku meeting abantu ba Western hariyo cerebu omwa kore bintu ebyo mutano so Chameleon yaba first yisha kabantu so wanje kuna bakaanza kujano bambiha tukuletera Chameleon aje Jemba Yesu dia na Yesu mana amuleta ati orukireba nkekiroto kuna abire ndiyaho yanje hati no manya Chameleon ariyo naja hokora innovation bana mwe kuna arebire convoy na unga nkahunga bana mwe nkagira ni ndota nanga hijiro wizo babdumrasi boha timu I felt like yabahango bonka bahango oreba bayo serebu bona bakaba bina ni yegomba kureba face by face yes nkamba reba rinka stage ko kati access yo korachi yo kubashika kuna abagizentu bampa haga nkajya tukonkadosha mukama yanyishwa nishiko bunde ba Chameleon na street nkegomba mpike hihi so Chameleon yampereza haga nabachira nabashitamisa Chameleon akambuza wiza kabanza yambuza tukukolere ki bakabine sente of course sente kanizire babine sente they are rich mwe iziro mu Range Rover muri Ankole amameta Anko V8 wizo nakale moto kana nanje na mama I wish one day hati kuyashitamire Chameleon yambuza chichi chenyinzo kukolera nkabanza nahinduka nareba abana binyine barukurengo mbana 30 naje Chameleon abasakwata miliyoni 5 zimpe kokane yampereza miliyoni 5 ezo niza kuzirya zikore ki zuhweho konkete nkaji kamera nagaruka nahinduke nyuma nabuza abana banje mulowoza kiki Chameleon cyayinzo okutuwa ne kitumala abana bakanchalenjinga abana bagamba yese njale etuluma tetuyina kye twagala ku Chameleon awe mama waffe collabo yeji hold on so one blood your collabo with Chameleon was asked by the kids you take care of yes so that's how your collabo came yes konka tutakaziteraho from the back ibukotura no yegomba kubugana Chameleon yeah enyuma kani nyegomba kukora na Chameleon ndukumwegomba kokeshaje kuyizira kandi obwenje bukambura omwana we myaka 8 no yari over excitement yes yeah akubaba kambuza no yenda chatu nyona atakagamba ninye kamandiza wizo Chameleon kale batakuza kumpa collabo akwati grade yanje na wizo yes grade nkamtina yes na wizo grade yanje okakwizo kaleba kandi we yayoroba nagira wizo mbadde nkusaba collabo wizo yajanye ngenda jikuwa ate blood lwaki sikuwa collabo so nansala Abdumlas nsaba collabo Abdumlas ngenda kuwa collabo wakagamba atyo
hati Chameleon tina Chameleon ambuza atenze ha njiro gukunda amisha bakola bogo nakwitiriza ogo utakwite okaranga utakubasika Chameleon yadigera Chameleon ambuza nkukolere ki namugira ki nkateka amaju namugira amazimanze ekiroto kyange nali negomba okulaba ekiroto kyange Chameleon nkaninye gomba nkuke hihi konka kale Chameleon nanisha bakola bo ntiniro inobwoba ntine nkuma omushiija takubasa Chameleon akangira kinsala kochi one blood bwenkola nawe kolabo njo kibuzo omushiija kiyambulize yangira ngenda kukuwa kolabo kuba hereze nkashabire kolabo bona hati baba confused hati bajara mbagira bonyine bazo mu meeting ahina abire ntari bagira no Dr. Chameleon go genda okuwerezani one blood collabo soko okole ne one blood collabo bono mala naffe tugenda kulyoka tujje tukole ki tumuwe so bona bakabikiriza bona bakikisha ya hati bona ba ready kola nanje ki collabo koka bakajereka Chameleon abanze ahabo shonga kanisha bakolabo ndukwenda kuyamba ki abana harona nakantu Chameleon akiyakoze by the kind of training akakora bakongo TZ akakora TZ yes before na audio ntakajiweze yakakora mu demo yatekamu abana ninza kakweleza atekamu abana okapray njira habantu yatekamu abana ari kunyiza usiantu one blood okansha bakola bokore ki kureberera abana niyo condition ya kale tetwakanya konze ne Chameleon okujja tukole kyeshongole eki kiyamba abana bali ahangudo nkole kyeshongole eki kiyambe nabeshongozi ba Western bona yanyo ndiyo shonga abwenchi ku Chameleon akampeza kola beji kandi hati niyo shonga abwenchi Chameleon achinyine kandi cyeshongoro kizere cyashora so ati kaheza kwikirizaho barugaho meeting like how did you feel after coming back they were like twikiriza Chameleon abene we ya fast kandi ukano expecting anyine kushaba at least wizo though na antizamani nawe konka kandi Chameleon ari hare mnonga how did you feel Chameleon kuja kuyagarukire yaja ngo it's fine to nginda kuwa Chameleon akambuza hero pro a massive ngachuzinga massive then naga kanarunda na studio ya kabiri ya alpha hati kutwashitizo buyire cyo tkanza ku amazwaka cyakanza kubanza kahi o massive konka parking yes akwanka nikolagana bali ya mnonga parking yanga so najja katugenda oha wa JKs so kutwa icyo wa JKs kazi nikasha bakangira katubanze tuze honkahi mburo bakambaza ku having a fun najja tkonkogo mshija tiyambiha nkarebera kimwe Chameleon yambiha cyahwa yanje yihawo mutakajiro mu studio yakuja tikamba nze mburo bazeze kurambura mburo nkajiro go mshija yebare kumbiha nesubi nene namasiko gona gahwayo hati ko kamutima gundu gwanjira konka iroko gendo fega kola kigaronda studios bana mwe kuyagarikire tukashitama twazigendo twazadi of course na baserebu twena kusakire tukashitama zakashamshanju shaha munana gwakiro tushitame najena nabuza Washington nayo musajja ono tunagenda oba nimbye noranta ari mu bibiye nalabire ndo musajja alimba tekisoboka nganange ndaba tekikolaji ngane basiri level ye tekisoboka so kuya herize yanje ati tugenda faka time ya fetena tuuka amanya abayimbi basoka kufuna vibe hati kutwa herize omushija kuna bendiawo shaha mwenda ya rugomiru akaine kizindaro Chameleon ne kizindaro cyakutambura nacho akuchara du yanje one blood tugende mu studio ngamaza kugira mpulira oba nimba ngamaza negere kuko komisheshebo kuba nambiha hata bana good chance eshajo kandi nyebuza ngenda kuyimba chi amazima kachike katine cyo kweshongora so cyeshongoro ko tatine nganda chine Chameleon yija tuzomu omu studio hadi kaje no motoka ninyebuza shitamye mu Range Rover yeye ninyebuza hadi nkanyo one blood no one blood one tinyine sente echo nicho tinyine izina ryawo tinyine cyeshongo nakweshongora kikonke cyashemize bana mu kini cyogera n'ikigamba ryo mu kamera ngambura abantu nibajanti abeshongozi ba Western twinituma tukwekunda tukweyendeza konka abeshongozi ba Western mwebare ekindi shaheji nimwe kurumwabire mutari imwe tikubira shitamya
abana ba Western bona bakegita tikusa kugira ninjishwa ba Jose ba exit yes Jose exit abana bakabari bingi tikusa kugamba mbogo na nobu abana bakegita baje no mu studio bashagategera bankuratera abana ba Western ekyamazirisho kye abana ba Kampala bari abana bekunda Wiza kabarho Abdumrasa kabarho Aganaga kabarho Washington akabarho nkarebana nako guharo producer go wa Mano Ndisho nawe yanye yandugira cyo nashwanda bona bana bakaba bishura abana ba Kampala konga kamanza naye buza ninyoha aho yisha ninyoha one blood kushangati Western region yona yankuratara kushangati abana ba Kampala bona bakurata tona turonde cyeshongorechi Otandeka jiti kuza kuja mukachandika na so idea yotandika kumwijire okijota kumatora yeshongore Chameleon tinku mabaya bena matini nkushongorechi nawe ntuje kumbuza kutura mfuni in fact tugenda kunonya ko Jose Chameleon nayo tumubuze ngamugenda mu studio yaramanya gendo yimbo Omunyankore yaragenda yimbo Uganda hati wo kayo to ine idea eyimura yeshongoreho eteshongoro utandika mu kitandika muta bana mwe eyakusinza abayakusizera papa ni musaluti njiranjiranti omushije oliya nubuyaji nubamulonzere nka president wa East Africa yona agaranga obutegechi bukushemerire Chameleon akataha to mu studio batekaho nashiyazaho JKZ yashitama anakeji a keyboard romo yakorogwe baba active Chameleon kabande ho yatandika yanyakozi one blood wagambye oyagala kuyamba bana nte papa nja kuyamba bana atandika Otandeka rukundo njiniwe daso akazacisha ngo mu Ruganda yakuyeze kucisha ngo mu Ruganda yanjira kiyina kuyimbibwa mu Runyankole Chameleon yese kigambo Otandeka yeye intarire kabana bariya intarire kabana ba Western bakozire ki abanshagatirire so Chameleon niwe yaresere kigambo Otandeka kuyatire Otandeka Jose nawe yirakiki yamugira papa ekintu bacyeshongora Otandeka rukundo njini wotandiza Jose exit nawe yarga yagira ahatereza moti na you know hati Chameleon akabareta na nababana bisha banyamba niyo nkaguma hari yashitamika boss yoguma uri kureba Eliza babra kariyeso ayaya kariyo piloto kano reo ryo piloto kano shoryo mu film yes ngashitama hariya yatandika Jose naba exit na nabana bona batandika bambantu bamuyambaho ahiya terembogo bamwakira nawe inatere mbogo mu Ruganda nanyakora ki anyakira mbone tete shongolo in short chikakorwa ganga ya Kampala abana ba Kampala bona cyagaraka cyakorwa n'abana ba Western wachetegereza so mustama mu composinga ikigamba Chameleon oli mugezi Chameleon oli mugezi yatekanga oli omushija abana makaji atore yaje golobegala byona mbikole yaneka gatuka kole ndewo mushi atekute bana menkale omushija naje bana menukuna beni kwegomba mushija utimbindi nkani mwegomba katata wanje omule ni kwegomba musajja gogo musajja omutufu okubachi okuyimba naye mundongo musajja amanyi bana mu mushija kuyahereze yanje ntatu no manya twakoraho twaraha obire bwenda kushesha ekyo ngo yasiga kiri ekichweka nayenga voice inze ekichweka aka voice nga ekichweka bana mwe kadina najira hatogo mushije kiyankora ayebali ngaje nagambya mnono wanje jogo mushije ayebale kumbiha akateka mu studio akankozesa bichweka Chameleon uko yanye yihawo bana mwe nkenda kurra nkataho mukatinda byamere abirunje biyabe yakukorera kandi hato nyige manyakanta kwitiza nika Thomas nimaza nareba nkama ngende kubanza nakakazi bamisho g'Abanyankore no kuhereza ekyo ni nshwankarra nkaje hona mazima ndeba Chameleon ndeba destiny yanje ndabo mu ngaro ni ndeba hona Chameleon cyesho ngo kasiga kiye kichweka ni nchezanta kokara ngo nabe ni nchiriza akabarho Chameleon shahej
ati munonye One Blood tudde mu studio kuba nteerire nkaguruka nkatira kyekyo bana mwekiruka nazo mu studio Chameleon ya recordinga omushija yamara omanyako kumwebaza nkarura akanjira ati tugenze nguma nimureba njira Chameleon ageze kweri ngani ndeba dukwenda gumaho nimureba nk'ekishani omushija yaheza bansiburaje yanjira One Blood ngeze ntikoko yateka One Blood Destiny akanshemizo mu rubyo narimo kigambo Destiny muri mwentuko yange yes ku intro kuliko Destiny hey One Blood Destiny bana mu mushija yagenda ati obona bansibura koka kareba rukundo eyinabire ntakarebaga eyinabire ntakabonaga kuyanzaro bana mabashija bagenda konka kubagenze nogira hakakurataho ki ati wakakurasa kashi nico twenda kumanya ko barugera abagenda ekeshongoro wacu kurasa cyakurata hicaza yicabatambura kitakuhika kushohora tukachuriritu bantumwe taro kintu kiriya cyamcheka ekeshongoro cyo Chameleon kwiyeze kugenda yansigire ekeshongoro cyanje kinamushabanyo yakora ki yakipogweye gwakora ki yasigara nebya kwa ninye kumanya ekeshongoro mwishukaje cyahize umwaka nojuka ya umwaka gwawo konka bana mu mwaka kuzakwa ekeshongoro ebirera haso abo kumanya no mumanya nagamba haso papa nabasa kukicenga kwa rero nemeni ko bwire nterera papa mu gihe Chameleon wano biganye ndra okukwezi kwa nana Chameleon namuryanzo wa wizo kino kibaddewo abudumulas kino bankoze kino bana mu ekeshongoro kibiye kirimwe nkokora nigo mazima yesu nkakikora kwa ekeshongoro cyaiza cyaza muki cyaza ekeshongoro Chameleon akachukwa wiringire wafuneti wabenore ngo waikache roto cha waika Destiny ati wabenoye gomba konka kandi nkukora zari twayikani mukama w'ikishongoro yachikwire mukama wiraka yari kwire ekiti kwasa kukigabe mu kamera koka kukimamba kola ki ne bakimanya koka nyoni ngambiro omuntu ali okwembwe kyeshongoro eki ebirera haso audio esete zintiro audio zili beyond nizikora na video no kuchira hareshonga abo nki kikozere kikibire kityo amazima cyashongo kigabire gari yamarira nkibondo marira na kibono mpain wado mushija kampereza ki cyeshongoro je ecyeshongoro waza kubara ba producer bikirabiremu ndotina no kutina I see aho niho nanyenda kushika ecyeshongoro cyashowire okarurizinga ntura Brian Beats JKs so itwa following twaza pages za Jose Chameleon tore ecyeshongoro kiri mu JKs wenga se ate byeshongoro ni bibire kikwereka ecyeshongoro amazima gashikire ecyeshongoro cyabiro mba producers nkukujya nti audio okuhandikwa kikahandikwa abantu bingi then na audio ekozwa abantu bingi erumba producers bingi okukyetesho by the kukakuba cyamani taro cyo kubasa kubona mukeka yes cyo kiriye cyamarira kokane cyeshongoro cyamani ecyeshongoro kirungi munonga kirabiro mu economy inja ati Washington wamuhura but Washington was there behind yeah ecyeshongoro nati oenda akakwatawo yes serious kugamba nkimanyi ekyeshongo kyabiro mu bantu bingi munonga kokati long last JKs akozire akakora kwa kikabanso wa JKs then eshaheji abantu naba producer kale nabandi nimbasima konka abinku basa kusima munonga amazima Washington ni kusima JKs ni kusima Brand Beats webare kumpisi ya Destiny yanje otimazima ati Brian Beats ecyeshongoro kikatandikira kuno kiri mu JKs Washington akarona Nashwanda kikutandika Brian Beats ecyeshongoro kine cha Uganda ne cha Uganda yona so this is another set record. You have a song which passed through more than 5 producers. 5 nkabatano bona bakwasari ecyeshongoro abo kukimamba kimanya cyeshongoro kwasiro ba producers nkabatano ecyeshongoro kukyerize okuhandikwa kikahandikwa Western region yona kachaka kachahandikwa na Eastern yona na Central yona bona bakakola ki so back to music regardless okachikachige besides all those when orango cyeshongoro
chikugisereho kininga nchikutanya bantu bekyeshongo kundu kubagiti ni destiny yanje ekyeshongoro first nimwe murakifure kushikiriza destiny yanje abahagizi banje nimwe murasharemu ekyeshongoro kikunkrosingisa kuntwara nkahi ahandi ahinti nimwe media ahinti n'abahagizi ahinti neruhanga tina hindi kuza kwika so embabazi zona ruhanga njirire embabazi na nimwe abahagizi banje mumpaje na nimwe media konka mwena kumuраnkwateho agaranganiza crossinga ndenge na Uganda nyetore all over Siona obwero bwinji abeshongozi nibakora korabo na nabamani hati nkiwerevo yoboro chikora korabo n'omuntu wamani ehija bajangu nekwiyaho kujanti nekwiyaho noza kutera munka meza abirashatu then you totally go off music iwe nochirebota akubene cheshongoro chango yes ahindi kuja mtinku basa kugwa wagenda YouTube okasachinga second wife sebabi ngo kasachinga sebabi nkaguza America Nigeria ensiyona nkaguza baida nchicha shongwe chingurize kumpsia face yanje all over Siona watireba na YouTube yanshashura you know so ahimba size mukama kambasi akabatera hit ya sebabi abantu embajyankagwa nemala nenzako cheze ngenda kuzako mpaka ranga yabachira hamwe na we wow twine ubabe ne baja second wife wa sebabi katagenze wa Jose Chameleon ndowoza anyway tutine one brad kanyoni wanyeta beazini ZDJ tutiri NKORE Media if you haven't subscribed do it to a subscription kando chiri na platform za one brad make sure that you always follow us to get the latest entertainment stories education stories political stories and all other stuff that you would wish to watch you would wish to know through our channel nibajita NKORE Media big ups our brother Martin Fashions ariawa is a view nawe nebikumbe byakabe no basa kumushikirira wori star akushare cyambaro ninga kwereze cyo kujwara nabandi mwena bakutwagera nka urban electronic nabandi mwena ntubasimira kimwe tucyo turiro kuhendera akuba ntwenda tugume tuganire titukuza gukora storage nini ngwa mnunga tugume tuganire mu nabahagizi bawe one brad ecyeshongoro tijire cyashohora kiryo mu audience hata abantu bakine nitwenda obaragira ibakubasa kukifuna okuba kubasa kukifuna obanzo barabiremu then nkongera ubundi buzo nkabusha tutwende ekyeshongoro cyanje no basa kugenda YouTube channel yanje one blood official no kishangayo then basa kugenda aha page ya Chameleon Jose Chameleon no kishangayo wagenda Twitter one blood everywhere wateka one blood whether Jose Chameleon amekutuyona Jose kozireki atitireyo ninga wagenda NKORE Media ekyeshongoro kine mukigati ekyeshongoro kine wajeka iyo burhamwe hona nabasa kubona ekyeshongoro kubito nito niwe kurugenyu mu kutandika so one brad norango cyeshongoro kine tukuza kugitaho ninga hine kikumanyisa cyamana Western music industry reka manze shitameji abani kubuza wana abakora analysis yes reka ndebe cyo mu kamera ekyeshongoro Ray Jaka Koromsheshe by the ni kuna mnonga Ray Jini kwagira mnonga Ray Jaka Koromsheshe ya crossinga ya za Kampala ya leta Spice Diana Ray Jiba akorachi bamumanya twamanyi kwa twa crossinga twazakayi esheje Ray Jini atera shows zakayi Omunyankore songo ne babasa kutama baruhurikize yeah hati nanye njeze ombishiti tube hatina waresire nanyo mbishingeze ni hayo Jose Chameleon president wachi West Africa yonda nagenda namureta nanye nayishongora ki nawo Omunyankore ekikumanyisa nabikinito twakora ki twacrossinga twagenda so ekyeshongoro kukira tambure burahamwe nito Abanyankore tuba twakora ki twimoka obenoza Kampala bajya Abanyankore temumanyi kuyimba anabamanyi sister Charity kuba gambe ibintu byabwe konka shaheje ndatine niho baho hati bakozire ki bikirize mu hari abana bo rukora ki abarukuisha and I promise you people ni promising abana ba Western nimwe mumfuire kindi nuko mazimanyo ni nkiriza bifit nayambuka nkagenda nkahiguru
amazima galanga kuza kubeebwa. I promise you nikigambo misho ga kamera ninza kwambuka ninza garuka arabe nanyetaaga mwakire ninza kumwakira ntutambura twena twambuka. We were related to this story yeteshongorete na now ta Western artist ninza kuronda wo Jose I think in an exit. Yes. I will look for them. Yes. They tell me their opinions and how they okuchabetiri kujan ekintu tukikora kujanti yeah, even JK is in fact he will be the first one. In fact ekintu tukikora kujangu tondere kwereka abantu ntechi turuho. We are here to support you. If you go to abakuza ni na Jova na Kachiro. Of course I will look for them. Ekintu tukikora kujantu tubereke nti Western music industry, we are here for you as NKORE Media. We are here to support you, make sure that you work with us. Mukoreganeni itwe tumbeke industry yitu, and we are happy that right now tutandichere kupiki. Ngapa beshongozi mutandichere kwetegereza nti media ni manyisati. I'm happy with you. Odgomumba ntabara kuchire kuchichenga. I think one brand no my Omega 256. Yeah, I know her. She's my friend. Nim supporting and nimukuna. By the way, ntaminji majanisha Omega. I don't know bamufana na. Omega mfana na zenkufana. Hatu wabuziti na nyenda kubuza. I was going to ask you, you know buzare? Omega tino buzare wa music. Oh. So you're just a Black Beauty now, chimani. Black Beauty yetugata. Yeah. I see. Okuzire korabo ya Jose Chameleon. I have an alert because I'm his fan. I'm her fan. Yeah. And fan way can your mumba ntaba kutambuza music ye. Na wine music alert ninga audio mune kushora ya Daddy Andre. So ni two korabos zikurugwa omobeshongo zibabire wa Western Uganda bona babichi. Kechuwa wagambera bichi babe bataka crossingira. Oyire ho regime ya tindatine na Sister Charity omuri central. Obeno shango female artists so mu Western Uganda tebari yo munonga. What does it mean kujanti koko zire korabo ya Kamiri Omega she's going to do a korabo with Daddy Andre? What does it mean? Echenchole of course nechintu chaman cause Omega umazima superstar nsikiriza Omega mukazi wa amanyi. She's a hustler. You know, so nechintu chamani munonga kushanga Omega yaza kuriya ya pikinga nanye naza kuriya na pikinga konka Omega ninkushabani okoraze wa pikinga ogaruke nyuma ogaruko muko yakire ki ataza yakahamera otakaze yokahamera yo reka tugaruke enyuma Omega nyowe niwe kuturugireyo batu yambe nito batkwasira mukono bakatwihayo Omega reka tugaruke nyuma muka nito twiheyo ki abanda abana music yitwe basekora ki kutambura faster. So how do you see your korabo and her korabo? No reba ngunehe kuza kutambura. You will keep. Of course now. Nito kiraba bulavi. Already gender media. You will konkeri yeri mune kushora. Eri mune kushohora. Nyona Omega tu competinga. So twena tuli mu kintu nicho kimwe. Twagendera pese mwe it's okay. Omega yandabaho it's okay. Nanye namurabaho it's okay. Kasta twena tuyaba westerner. As long as you're selling Western music. Yeah, as long as kokatuya one person. Wewa unanishaba ojere chinte chiwashaba abeshongoza ba Western Uganda. Tutakajira cha muhero. Nyoye chinkubasa kushaba abeshongozi ba Western Uganda. Nimbashaba mugumize muno mutimo gumonyorekire. By the kokanyoni tekateka ninye mushomba ndize kole kogo mutima cause others are complaining. Abana niba complaininga tukweza amakwa kweza kutera hiti bebwa hainabi inagira page yanje akagera atamwa ohino ineserebu waje uye batatakula na buki takbasa kuga abwana buto njo tizibwe kituyine cyonka tukwenda kwatanisa konka rukunde yimunyorekera rutu yejimunyoreke ntatu mukozire ki mukuzire mureke tukure tukwatanise murwanirire nabandi nanye mbarwanire tuzomisha Ngenda kikubuza mu Ruganda kwegamba ne bara batategere nnyo Omunyankore bakifunemu nsabo gambe yo bugambo wabewe ebigambo byogamba Jose Chameleon Uganda rwange sirurundi wabewe ofune ebigambo byogamba Jose Chameleon. What do you have? What can you tell Jose Chameleon? Chino nchogera bulungi nga ndi humbled. First nsoko kwebaza papa Dr. Jose Chameleon musajja go webale kunzija mu banji nonchuzinga nononda nonkwata ku mukono.
webale kunsangula amaziga webale kuntuusa ku ntuuko yange papa nga buwampa audio ne baganda bo bonna ne munwanirira ne mumpa audio ntobye ng'omukazi tebibadde byangu papa bubadde bulumi gabadde maziga nkoze audio ewedde njimaze naye papa omutima muli abantu baŋŋamba ebigambo bingi bambuuza ddala Jozana akuwa video nange mpulira nga muli mutima ntuuka ne ŋŋamba ddala papa naye ne mane ŋŋamba naye ojja kumpa olw'ensonga bwe watuukira okumpa audio nga tonsabye sente nga toyina nkimanyi ne video ojja kugimpa papa please kindly nkwegayidde nkusaba taata wange nyamba ompe video obe nebeetya nze ku level yange amazima nawe omanyi sirina kyewawo munja kusaba video za milioni 10 milioni 2 naye nkakasa nti tiimu nga bwe yandiko bwegenda okuddamu embeereko era nsaba tiimu eyandika emabega eya Western embeereko neye Kampala embeereko kubanza omuntu omu amazima papa ku video zakola level gyakola agenda kuŋŋamba video nyinamu okutya okugamba agenda kumpita aŋŋambe kola video ya bukadde 10 nga mukazi wattu sikwatanga name naye papa nze nsaba ekintu kimu papa oyo nkolere ng'omwana wo ojja ompe ekintu kyola nti ŋŋenda kusobola please Papa Jako. Jose Chameleon, I think, is one of the people that have constructed this Ugandan music that came and changed and have stayed from day one up to today. Kwega Chameleon ne wayimirira wona wayimirira ngawe mwagenda mu studio ne mutandika oluyimba n'abaweerawo n'ekigambo eky'okuyimbako. The idea came from him. Yes. Sing about musajja oyo buli kimu kyonna omusajja oyo yakikoze nenze papa nze nyina muli okukkiriza nti papa ogenda nga bwe wankolera ng'omwana wo ogenda kunkolera buli kimu naye papa webale nnyo webale nebaza ttiimu yonna ey'e Kampala abayimbi b'e Kampala mwenna mbebaza n'aba Western mbebaza kyendi. Yes, we wow. Ochine Beyazine said DJ Katul to Hendera to Atwine one blood, and she promises to always come here and talk with you, her fans. When you gumokisho kagane never had zibawi. Tinyine gagumane bambanja one blood. Yes, NKORE Media TV Katulyo Murembo Rwambara come always do with us business and tukore bintu byinshi tukora videos, graphics and other sorts of promotion marketing nebindi byinji munongo tune Ankole Comedy Limited MC Mashwe Komisarife Kabaka takabare ninga shidoni zentuwa nabanda bana bakubani bazana always hire get us. We have MCs to innovation, of course one under one blood. We are here for you. Ukubana kwenda isha NKORE Media nhakumbona ni wakushanga agwa one blood ni family yitu so twent queen one blood sibura abahagizi bawe. If you're free to give out your contacts, you give them, then we sign out for today. Yeah, abahagizi banje bantu mwe nimbakunda mnonga mwe bale kumpagira kandi ekyo kintu ekindi nkiri abwanyu kuma mutarampagire tinkukira hahindi but please kindly abahagizi banje mugenda YouTube channel yanje mu subscribing nimbasima mwe bale mnonga wakona sakunyenda basaku mshomera namba yanje simu ninga basakuja by then basakuja Ankole Media ne basakundonda ninga nabasakutera ondonde. Yes, tuzakubahereza namba zesimu akapera one blood destiny Ejorukundo yawe I'm so fine darling you wankwateje atako kabiri tata ya Jose kobo kwise mpura na hungiwe wankwateje ebyanje byoniwe nikuha and that's why tinyine bwoba nabakwine nyino obusinje my darling my lover Otandeka rukundo jini wotandiza
firimu yatandika Jozenze nawe tuli babiri. Yeah man, your name Porogoma alongside one brother, the Western superstar, and hit in Otandeka. Go there, watch it, subscribe, share, make sure that you get that song, share it. Muza radio station zimu bashabe, muza TV station mubashabe cheshongoro bachizane. We want a hit to go all over East Africa and Africa and some parts of heaven. In fact, we want and Beazin ZJ na nyine one brad. Always call me on 0703209350 or follow me on Instagram, TikTok, Twitter and Facebook. Nitubasaganire bikuchera waho na nyine Off Savage niwo producer wanje kandi tukora na DM Swagom Production wari kubana akora Off Savage. I'm here on your face, on the face of your camera as Beazin ZJ Serebo Wambara. I sign out for now. Mukama nako.